urabizi Yesu urabizi. Nongeye kubaha ikaze kuri Negebu TV mbabwira ngo Uwiteka bahire muri byose. Ntekereza rero ko aya makuru mushobora kuba mwayabonye ko Madamu Asiya yaba ari mu myiteguro yo gukora ubukwe. Ni muri video ngufiya yagiye itambuka kuri TikTok nkuko mwabibonye dutangira, mwabonye ko handitseho ko uyu mudamu arimo kwitegura ubukwe. Ese aya makuru yaba ari ay'ukuri? Birashoboka ko wenda waba uri mushyashya kuri channel ukaba wifuza kuzajya umenya updates zitandukanye ndetse n'andi makuru menshi atandukanye tubatambukiriza hano kuri channel. Ndagira ngo ubanze ukore subscribe. Mu kanya rero ndaje nguhe inkuru y'impamo umenye niba koko uyu mudamu arimo kwitegura ubukwe, umenye atari ko se arenda kubukorana nande, nimba se ko arimo kubyitegura, ariko se nimba atarimo no kubwitegura byaba byatewe n'iki kugira ngo inkuru nk'iyi ijye kuri TikTok. Ni mu kanya gato turaje. Nubwo ibi bintu byavuzwe ndetse bakanandikaho ko Uwanyana Asiya arimo kwitegura gukora ubukwe, ariko ndagira ngo mbabwire ko aya makuru n'iyi video atari ukuri, ahubwo no kuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube channel yitwa Inzahuke ukitegereza neza aya mashusho, n'amashusho yafashwe mu gihe uyu mudamu yari arimo kwizihiza isabukuru y'amavuko ye, ndetse abantu benshi baje kuhitabira, baje bari kumwe nawe bamufasha kwizihiza uwo munsi, bamufasha kwishimira ibyo birori, nibwo iyi video yafashwe. Nyamara benshi rero barimo kuyifashisha bavuga ngo ni imyiteguro yo gukora ubukwe, kandi yari yibereye mu isabukuru y'amavuko, ndetse inshuti ze n'abavandimwe ba hafi baje kumufasha kwizihiza uwo munsi. Rero munyemerere noneho mbature kano ka video nkabagezeho mugatekerezaho neza mukarebe. Ni aka video kigisha abantu iby'imibanire, ni aka video wareba bigatuma ugira urugo rwiza. Ntimucikwe, mu kanya gato ndaje. Hari akantu nkunda kuvuga ngo abagabo n'abagore benshi barakundana ariko ntibari inshuti, n'abari inshuti si inshuti magara. Reka mbinginge kugira ngo muzubake urugo runezerewe rutekanye, mugerageze mu b'inshuti. Come on. Mugerageze mukundane. Nyine urumva uriya mukobwa, ndavuga umugore wawe, yafashe ubukobwa bwe n'ubumenyi afite, ibintu byose arabifata abigushira mu maboko. Sivyo? Urumva hari ikintu yakwimye koko. Ashobora kuba atazi guteka ariko yaguhaye ico yari afite, ukwiye kubimwubahira. Nta kindi yakwimye mu by'ukuri. Gerageza, yego ntazi guteka cyangwa se ararakara bya hato na hato, ariko nta kindi yasize inyuma. Ibindi rero wabimutoza, mwafatanya kubyiga. Gerageza ubu umukunzi w'umugore wawe. Nabwo ndabizi ko mutumvisha ico mvuze, ariko ngiye ndabizi ico mvuze. Kubera iki? Ubwonko bw'umugabo bukora ikintu kimwe, niko Imana yaburemye. Bukora ikintu kimwe kikarangira ukajya kuca kabiri, carangira ukajya kuca gatatu. Niko ubwonko bwacu bumeze. Ubw'abadamu bwo bukora ibintu nka bitandatu icarimwe kandi bikuzura. Ashobora kuba arimo konsa umwana, akaranga n'ibitunguru, yitaba na telefone, ibintu byose abikora bigakunda. Ariko abagabo twe ntibishoboka. Ubwo bivuze iki? Niba naragiye kurambagiza, ubwonko bwanjye bwose bwari kurambagiza. Nta muntu n'umwe ari kurambagiza buri umwanya. Hari umuzi akanya kose urakabona. Noneho umugore we iyo umurambagiza aravuga ati uyu muntu umpamagara 6 ku munsi, akambwira amagambo meza buri munsi, ningerayo azampeka no mu mugongo, muzumikwe. Noneho umugabo yagejeje y'umugore, ubwonko bita bwifunga bukajya gushaka amafaranga. Iyo bugiye gushaka amafaranga, iyo abonetse uhita utekereza kubaka inzu. Undi yasigaye kugukundwa no kubwirwa neza. Undi ageze ku birometero nko kuva hano na Kampala. None murumva tudakwiye kubaka ubushuti n'urukundo koko? Reka mbabwira akantu nzi kari ukuri. Ikintu ukunda ntukiburira umwanya. Ntanga urugero, abakunda umupira bari hano, iminota 90 y'umupira ntibayibura. Baragerageza bakigomwa ku buryo iminota 90 iboneka. Untije smartphone yawe, nahita amenya ico ukunda. Kubera ko iyo ucanye ekara ya telefone ititangira kwa registre. Mbere yo kuryama uzajya ureba umwanya wose wamaze ureba kuri ekara icanye.
ushobora gusanga ari amasaha 6, 4, 3. Ni gute ubona amasaha 4 ureba kureka usikororinga kuri Facebook n'ibitagufitiye inyungu n'ibyo muri Kongo n'ibya Ukraine, ibintu byose udashobora kubonera iminota 30 umudamu wawe ngo murebane mu maso, udashobora kubona iminota 20 ngo muganire n'umwana wawe. Icyo ukunda ntukwiburira umwanya. Rero umushingano ya mbere y'abagabo ni ukuba umukunzi w'umugore we. Ntabwo ndi bibabaze, ariko abantu benshi barakundana, abakundana ntibari inshuti, n'abari inshuti si inshuti magara. Inshingano ya kabiri ni ukuba umurezi mwiza w'abana bawe. Ndavuga inshingano z'abagabo, iz'abadamu ndazigeraho mu kanya. Umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Mbabereye umunyakuri, abakristo benshi tubyara mu gice kimwe cyitwa umubiri. Iyo ufite aho umujyamisha umwana ukamwishura minervare, ukaba ufite ibiryo n'imyambaro, uhita wumva uri umuntu w'umugabo. Ariko ibyo bintu byose bishobora kuba bihari inyuma amarangamutima akomeretse. Kubera ko, reka mbaho urugero, ubuzima bwa Kigali twese turabizi ko buhenze. Kubera ko ubuzima buhenze, twese tubyuka twiruka tugiye gushakisha. Hanyuma umwana wawe aregwa n'umukozi utazi se, utazi nyina, utazi ibikomere afite. Wamuvumburana amakosa ukamwirukana, ukazana undi. Mu mwaka umwana akaregwa n'abakozi 5. Mumbwize ukuri, azagira ubuhe burere? Noneho fata abakozi 5 bamureze, ugerekeho dessin anime 70% ziri satanike, indirimbo zica ku maradiyo hano 80% zigisha ibishegu. Yego, ntabwo nzivuga amazina, ndabizi ko muzizi. Hanyuma ibyo bintu byose bizagira umwana utashaka kwabaho. Kubera iki? Wamuhaye iby'umubiri ariko ntufite umwanya wo kurinda ubwenge bwe n'amarangamutima n'ibindi. Inshingano ya gatatu ku bagabo ni ugutanga byose. Gutanga byose. Iya kane ni ukuba umurinzi. Umurinzi ndaza kubigarukaho. Ikindi ni ukumenya kwatura amagambo meza. Ari iyo umuntu yabwiwe nabi agera igihe akagenda yivugisha mu muhanda. Iyo umudamu umubwiye ngo nta bwenge ugira, nubwo yari afite bitabugenda. Kandi hari abagabo bose badatinya kuvuga nk'ibyo. Ikindi ni ukumenya ko ari we ushinzwe iby'umwuka mu rugo. Abantu benshi bafite Imana mu rusengero, ariko iwabo mu rugo ntihaba, bayifite hano gusa. Ikindi cya 7 ni ugufatanya imirimo. Kubera wa mwanya wacu muto, ntabwo nshaka kuvuga kuri buri nshingano. Inshingano z'abadamu, iya mbere ni umufatanyabikorwa n'umugabo we. Ushobora kubisoma mu Itangiriro 1:28. Iya kabiri ni ukuba umufasha. Iri jambo barigeze kure barikuraho kabisa, ubanza bazarisiba no muri Bibiliya. Ariko Itangiriro 2:20 haravuga ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ijambo umufasha ryanditse muri Bibiliya inshuro 21, inshuro 16 zose zivuga Imana nk'umufasha. Nose niba Imana ari umufasha, mwebwe ni gute bibatera isoni? Ni ijambo ridateye isoni. Hanyuma nagira ngo mbabaze, ufashwa n'ufasha ukomeye ninde? No mufasha. Reka mbabwire ikintu kiri ukuri ku bagabo. Imana yarakoze ko itaduhaye gutwita. Ngewe ntabwo nari kubivamo, simbabeje. Icyakora imwe nari kuyibyara, kuko naye guhita nifungisha, kuko simfite uko kwihangana pe. Abadamu Imana yabahaye ubushobozi bwinshi, ni ukuri pe. Mwanjije amashi tukayabahago. Bibiliya iravuga ngo namwe bagore
nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo banyu batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso zanyu z'abagore bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zabo zitunganye zifatanije no kubaha. Nagira ngo mbwire abadamu bari hano, Imana igusaba kugandukira umugabo, ntigusaba kumutegeka uko yitwara. Abadamu hari ukuntu bashiraho amabwiriza no bagashiraho amategeko uburyo ibyo bintu ntabwo biri mu nshingano zabo.